Lorondia bamalu karena inserne be oras na sisti hela programa tatule aktual ba edisaun ohinian. Maluk sira amina fatin aktual ija baita bot sira katak dadaune familia servisu hamutu ko governo dadaune halala preparasaun iha residencia saudoso Francisco Guterres Luolo iha farol dili hodi simu kadaver nebe tiro horário seito iha avan iho aerodili. Maluk sira iha preparação né iha mos líder sira barak maka dadau né visita iha linia residência hori hare kono preparação iha né aminota katak iha deputado sira husi Parlamento Nacional nomos general reformado atual assessor político principal ba presidente República senhor Lerianan Timur. Wan hira jornalista sira halo entrevista ho senhor Lerianan Timur sente triste no lakon figura Francisco Guterres do Luolo. Tamane turma ita acompanha entrevista nebe jornalista halo ho general reformado Lerianan Timur. Wow, lu ane saunya camarada ane mau. Ane ulu kami moris hamutu kaya ulu kami nya compromisso atau mate hamutu tamam terus hamutu. Ane kata kenia musik mundu dene sedule. Sedule tamba ne depois de funo mai harinha família. Ia oa, ia fe, agora nessa udian kata nia sedu liu, tambah nia usi falo kuang kiak, nebe ke lolos ni sida ko labele la mesa. Hau la tau partido ba governo, hau la tau problema ba partido, la tau problema ba estado. Ano nga estado, partido é mabara kato bele batura ne ba. Mabe hau tau problema ba família. Anesa mos veteran sila sila nebe ke Wilor lamu tonita, atau problema maka ita nudar ema, nudar chefe da família, anu kata kalau falta bot, ma falo ko wangkiat. Dela bot ita anu kata kusi Mateo Tina ita lases ne, isi lases Mateo no. Mebe triste, ita lako ema dia kita. Dia família ne lara, dia kita ema resistência nebe kami uluk, amina kompromiso atau mate hamutu. Mai be amile destino naru mai to iloro nia ulukona am sela am reza na fati ini nia clamaria mono selo homos tau matamba itana fati badinya ali sirne be ko indor simoris tau matamba falo ku angkia at beletan moris dia kak solo kak mate iya mundo dane Mensagem saída maka vou relembrar durante Ihailara no depois de Timor-Leste retan ini independência hamutuk na fatin saída maka ita bot nunca haluha kona ba saudoso Luolo ni. Iya, ailara ami nia ko ami hototo nia kompromiso, ane samos nia kompromiso maka dia mate kamori ju ko rasika, mate kamori ju ko rasika. Terus bele terus, mate bele mate, mebe ita tenko ko rasika. Ida ne maka nia prinsipio, nomos ba ami hoto ne beke, ami hamoto ami nia prinsipio makane. Fun hoto, ami nia papel nudar Forças Armadas, guerrilheiros, valentios, a minha papel, a minha missão. E aí lá, sem dúvida, que é dupla função, político-militar. E a minha missão é libertar a pátria. E a minha moto, a libertar a pátria. Agora, alo insato libertar a povo e era com a ane. E lolos nem moris para a minha moto com a fati, ane são maluk sira selu. Ane samos uang sira, alin sira intelectuais, ane hamutu, tau hanoi hamutu, atau bela desenvolver daí dane, atau liberta tine povo sikia como kit mai bem. Ane sao diang kata ita la sesus mate, nia la konon, nia setu liu, usikin nia falo kuangkia, ne beke, uin loro, laten istado ambaira tau mata, la tau mata, porque haremos falo barbara, ne beko uin loro, sira halerik, sira homata bem, mas be dar uma sira morir a situação é bem. Depois desloca para tratamento e Malásia, e foi sair uma saúde geral lá ita. O último a soro malo maka ia 20 de maio ou antes de 20 de maio quando a mina
Hat kami na lima sur malu hare kona ba proposta falur ni ne beka atau Miami atau hare kona ba reforma sirne. Ano katakan ya ni mensagem ba ita hotu ba ami nuda fratelli makane ita hamutu makita lebele laboi itane. Iya Fratelin ema hanesan sadojo na iya galay. Ano yung kataka ya fratelli hanesa saudoso ne ba ang veteran ne habel diang kata amen tuldo ito na. Mau marino da sekretar geral luolo wow nudar membro komite sentral segunda geração itane dit. Mas ano yung kataka partir lá samne privado mai be partido hanes bai bai diang kata fratelli ma povo maka fratelli ano kata sira ne bane povo mau berne uang sira ne bene bede ia capacidade atau bel cair fratelli. Perkala sing informasaon ne husi. Pada baru mo. Lo O hira mais ou menos. de kalan simu informação 11 horas ou 12. Autoba hau ne uang mane maka pa dia kata oi tiu luolo layona. Luolo layona sao toba dukura dia toba. Mas é destino, né? Ne dalam makita ne onda. Nia mate uluk, tami dene mita ne veximores, ita nudar humano, nudar colegas, nudar amigos, nudar companheiro, ita hanoi malu, daluma ita turu tina mata be, mas be dalam makita ne. Ambai doa hau matemos, emani veximores nemos, tanis bahau kala. Ada orang kata ne normal. Ita rekat da leader nasional sira ka zera sound tuan sirne komesa ida husi ko na mundo ne. Importante ba zera sound phone sira saida maka precisa tu banati tuir nune pele seda itanya na sound ne pele laudia. Olha kata ka nessa bai bai italiano, italiano jovem sira, liderança intelectual sira. Hei saida maka itania fundador sira. Husik ba raida ne basira. Tebe dia kata husik ona nação independente, livre democrática e mundo é claro. E no dar independente soberano, saida magia na Timor Leste itania hot. Agora itania intelectuais põe sira, mas tem catene usa saida maka ita ia e precisa saida precisa nakarai kang ituang precisa rona malo precisa e interesse estado forte asli o interesse estado e o interesse uma ideia caninia pode ser muito importante tem que ir diálogo crítica autocrítica ao nem kata ka liderança fom futuro makidane sem idane ao nem kata ita maka lorong kalang hala problema ba malu.